Kesalahan kepada tindakan kinaringan sundus ang kanyang surga, kung sikaw datang na bayado, ako tanduli gabi hay pagyan tayo, matadok yung punon ang isang doopusan, tumulay. Tinasongkan hay, songkan Tuhan Yesus. Amen. Nong tatong kumati din sanan, alumi sa piramutan ka, tidon do, inad ba kayo, sang puro kapili, ada pililad alumi sa piramutan. Nga, ikasanan ay alasu-lasu padahal tinggi tumbayan tako dat agumu mula Korean nga kamayan dat main sabat ako po tiyub nga minturu ikalanganan dat ako yapot ako tidak ay sa na di pa po Korean dat pututon taka na ditit pagyampayan dat atong kubay na lagi. Okay. Okay. Jadi tutuang na po bay no? Insan po dot mga kasiyaw ako da kayo to adi nakapangaput ta panambarasan dit ko sa dop mantad na nakaguli do itadon. So kira na po miyagal ko nurid di imangkawot ko ipungit ko igair nga nadahan nakagulid ay amu pun na kasilaw tadam di nakaguli. Jadi iya di kinendalanan di kanihab puji Tuhan tu tetuang baino kanu takagud kapag yampay nga aya nga galamang kudit ruan di kapid milam mamanaw gi pengkura hinadakaw kapag ya putilat kasalimbahan ko kapya mila po kapya mila to kay di man sansagay hiti na po hoy nakita ko okay na nakalaso na tingin. Kalaso na pada tingin ng ilaw padahat hontalan takala okay umbalan to kay alan sana ko dat alumi sa piramutan hinado kayo di mila no bo aswaw channel nga di kaput no kalansanan no di page dusun ministry nga mila no ba sonong no okay di na po mantra pati lambuso puji Tuhan tatong po ba no tulo na po panambarasan dati nga kasalimpunon dawago iswang dot ay kaposiyon dati sebagai pananud da kinarahingan doho na po nombalan kadi mangimbulay nga inapohit panimpunan dat ikamoyan dat isa tamadan da mangiwago nga harapiro-piro kumoiso taon dawago kumoduo tadaw kinasusuan
kau basanda iri. Jadi orikot napanda ti tahun 2000 nga hiri nandad papailih toko nandad pason batos isuang paborosot kaubasanan da gunaan da kitab nga bernazar azam baru iri nandadat uhatan takandam apa azam baru kah. Jadi ino panda hi paimpunan da tidit pengiwaguhan idi nga i kaimpunan da tahun. Jadi mbala nadagi dati momoguli kaguhom mantadidit kinasalimpunan di tahun di bayno 2022 ampay kukuro na hit numano patantu nagampot nako si tanga naging nagampot ko apo naik ti bulan 10 nga nagampot na tamodon. Puji Tuhan. Isuang dat karohanian nga asaru takon nagid anuan iti tahun 2000 dat panalimpun dat kasimbanon. Sakirad haray iti adiham puji Tuhan. Tu di tahun da bayno nakaimpun kau nadi dat minangiwagu dat kaposian kaisisan da kayo kumakin rohingan. Puji Tuhan. Ngamun takit apo nakasalimpun na mangiwagu kagu kaisisan da kumakin rohingan iati na pom hara kasari po kasiwatan dati. Hara patimpu dati dat ay mangiwagu kagu manalimpun. Jadi kau basaan na rumikot tapon dala tahun wagu nga magiangat nandad may dilabawang may talop pengkore iya di po di bayno ko pensusuay na di may talop kuy na kumbala nakatanod na mini talop pot ay ikoy on the taon nga asaru kuy korong di kaumbulutan mo ngay hiri nandad di sanda bawang songin tandu songin kakat herdisan intobon nando hopod siam walu kaganda di turu onom limo apat tolu duo iso kurabog kam santuhun panda diri bawang aramai bugya mo mon sudu-sudu pandiri disandit maganda di pitangatuong harana po ilulugon mamalugulugu po maganda di pitangatuong ay haramay bugya po nga atumbayaan toko dat sebagai ay tulun di karati koilo hiti kamoyan dat kinapamarunan pamagunan kinapamansayan na pamagunan ailan datid iti napot kasimbanon dat ay tadaw kopialanan dat tadaw nga akon kapitangatuong nga antakan dat kotanabon dat tadaw amun napadihom dondo 3 hari bulan ina pa idong pamagunan nga pitangatuong giti 4 hari bulan nando iya dihinay lahan naratian dati nga tumanod dapod ay kopialanan da tadaw dong kitabom ikinatanobon da tadaw diti di pukulanam labi-labi nakasuwang takano dit ay hari Selasa hari Selasa nanti dendon man kopya 4 hari bulan jadi man takon 31 bulan 12 tahun debay no may toko tolop magiangat toko may tolop
nga kon di ko pitanga tuong nga antakan kota nobon no tadaw 31. Sekira haron da kago pitanga tuong, moy na dia kago di pitanga tuong. Moy ponsu at tomodan. Hiri nandod, haron nandang ibuang sial kano. Pengkuro buang sial. Paparulun nanda di panampakai. Nga ngon na pati intakay rin pangiwaguhan ni bagyarin parulunan nun dahit ipungit talaid wago nagyan da pungit ta pakayan no. Jadi ilanat kasalimpunan da wago. Isuang dat rohani nga harohi dati maganod iti taon da wagod manalimpun dat ay mangiwago kagod dit kaisisan hubungan kumakin rohingan. Okay, ako na po kayo rin nga, megal na naritan ko dito, no? Iti tadaw, tayo ko, sayran orikotot, ay tadaw kinasusuan. Jadi, umantok na kayo hinasusu di tadaw da bay, no? O sanong tadaw kinasusuan kumada kayo. May na ko ano iti tadaw kinasusuan dat ay manalimpun do kaposian da wago. Miyampay kinorohingan. Iho nga kumbalo ko iyo di mo. Orikot nanday tadaw kinasusuan 25 hari bulan 8 miyampay dat pakadada nonsoy nako tanom na batos at paingka hapaburuan muntok mangiwagom mangilumis no kay sisan kumakinorohingan. Kumuiso serat oposiko ko nga sumambayang. Kumuduo pakapanaw hinggo ngayon sumambayang. Kumotalo sambayang makan olihuan. Kumuapat seram modok sumambayang. Kumulimo oposik pitanga tuang sumambayang. Iri nanti batas-batas dat ay manalimpun dat kaposian da wago miyampay kinorohingan. Moy sambayang resawat aswab asapung. Idi gulo pukul 9 manaw bayno pukul 8 mamanaw. Tokoy. Tumbayaan ako dat iti sabat orikot nga haro ko piya ipagilitan natin iya dihot paindalanan. Amen. Amen. Jadi inapay di gulo karikot kod gereja pukul 9 sabat iti sabat kumoduo naiwaguhan no na ditimpo no pukul 8 no di karikot. Puji Tuhan. Iti bulan 10 naguntingan dihot panimpunan naguntingan na tabok. Pangiwaguhan. Isinding gat paunion nakasimban kago. Iso ikasalimpunan dat wago. Monto kasiran dati bulan 10. Jadi padi anda dan dati. May to kono iwaguhay, may to kono wonsayad inapay kasalimpunan dat ay pangiwaguhan ikapasayan dati nga haro datimpo bayno. Isuang dat imamat hapod na 4 ayat 8 kana pod hiti tulun na pod inuman populango nga mamupo iya panampakay daw mamagalis sa oinsana na tabok daw nagi monsu miyampay waig isya na panda nga abarisi apulang katalib na panda di iyaw na pa nga mila sumuang isuang dat perkemahan nga miyan nagyaw diri saliwan dat kemah daw
turu tadau linhaid. Oke. Jadi pengkuro nang kuot ay Israelan na pangiwaguhan kuma ditulun-tulun na Israel antakan na sinumaliwan nilad mantad hilam Mesir di nakatalib. Naroy tanda hiti dat ina pa itulun Israel nga sayra na pod wagu pa ilan nako tongkiad mantad dat hiri Mesir dadamot dilad iswa nga tindalanon mamonsay walay wagu montoko iso at tinaruh dit nakoidu inagiit hukum-hukum ang pangaturan dit karait dat kalidasan datinan nga isa kadawhot kaindalanon dit aman talibay montok kauludan ang katilambusan ko pasien dialog. Okay. Oritan na pula kamundo kalidasan, kasihatan nga iso no pamantad dit paindalanon di tulun Israel antakan no pagindalanon di mantad da Masiram ginumulid tanah Kanaan miagal ko sayra dat haram makan kan timpo dendo kapisan nga no makan da ko makan nga siyaw to oritan sayra miagal ko haro homoy tai ina pa itulun da Israel nga tudukan ang pailon Pinoy da kinurahingan sendiri paingkukuron ang kuyelo dat papaindalan ng papaimagon iti kamondat ay kalidasan ipiahi tumahi nga tudukan ngay paingkuro moy kana patay mantad ka ay so jamban mangukad ko po hiri kod buang hajat sayra dat opongo kahatas ko kalitan yun kani ko sang katamtam manguku dielo anda gisambot kalit tatulun ka miagal na bo ditingawirit yan dige kaditingaw tilom hiri na sumobo ko tumayong ahatas o siap olitan kago iya di pinanudukan jadi ino po hit kaindalanan dat biya pagindalanan dilo nga akon ko mamirutum di tawayaan aratian kailo bogi kada toko dat inapay awayaan dati nga arutum kamon kuno pod arutum bote nga harohi motigyad miagal ko iso tinimungan toko talib toko nad id kabun da tulun borosan na po rumbungan ako may hiking la haro ong hopod tay ko dun hopod tulun ko tinmalib bahirid kabun da tulun nga mamirutum pengkuro mamirut nuno koy hara-harid England akanon nga nongongoy ngay kau kita lusung nga pintipuay lusung kuminagano haro sumilaw-silaw di tapayas naupo ngay sumilaw-silaw haro rambutan nongongoy ngay rambutan iri na pa nga mamirutum gaya hitir di kada toko dat ina pa itindalanon iawayaan dati nga arutum da awayaan dati jadi miagal po ditulun Israel okon ko ang hatus 200 ginumo kuno ko ilang piro kapyo nga ina pa inong blan ko dat nokito dat nabasa norongaw nga inagiit tongokusay dat napongo kira-kira 2 juta po kasuangi sawo po kasuangi tanganak jadi
to. So kira napa di 2 juta sa hungkudungkudet it may tai ay nga aborisi mo tigarit yun digi hungkudanam alitan ay ako nan kunupad ihom namam ako ikumbala tiyo di may napad hilak kabun aya si tai ako kay kadin may ansaw bobos piya nga alitan na di raw ni ada rumi ka tay taso mingud singon ngon di taso borisihan ay iya dinit nga tumanod da papanudukan na kinarahingan kumatulon Israel alitan ungkudan alitan kamu pa nga aborisi bagarit yun di okay. Jadi iyo lo nga ay mo marutumbi awayaan awaya na po dilo ipiyahin niada nga kalisok ngay akon ko sangkay lili tok kawayan 2 juta atumay tok ako kuron na di tawayaan nga natudukan kinarahingan dat pengkukuran isuang piyah dat peraturan na kareto kalidasan ingkah to nagi inaboras ko ditinod kada to ko momorutumbot sa irat tumali bohinggo na po rinomos kada sang katam-tam itilongon dati kada obinggaway tamod may pamirumbak ko dong bokon dat kahaharan tay ko may paganod kahaharan duwakon palagasan nad inapahit awayaan dati nga paingkuro na po awayaan natin iya di no bagia ay sa ikasimban palagasan nad iya tin po asili barakat sa ira nakatalib dahingga na pohot kayo nan okay. Jadi suai kairi kano po dihitim isay no pohit adapatan tay ko pikira-kirad harohot sakit kusta kukurayan na di 2 juta piro di tanda tai ay atau ting materi ogumo ay nga ginumo ila tulon da Israel ogumo ko pimpi kaod pinorikot ta kinorohingan kasaraw ta kapag dit pelajaran sekolah sabat karait ti pimpi kaod pinorikot burung puyuh piro rinopoh da kinapal ino pa ipimpi kaod di nga ginumo na po nga kotong kopi pinomukiman di tulon da Israel sangkuro ginumo pimpi kaw kako di burung puyuh lah tok ogumo ay tumimungo pa dit sorohan na po 2 juta na po ham sangkuro kagumo di nga akon ko 2 juta no pikira-kira iri pa nga ino ginasukod ino pa ipimpi kaw pinorikat nga kopuli kong kopidit pinamukiman dat tulon da Israel ba jadi ino pa ipikira-kira haro sakit kusta nga haron dohot upacara dat pengimbosihan nagi upacara dat ay pibabasan da dusoh di man pendalano hinggod apo katumboy itulon di sumuang dat hirid pemukiman ilang-lang dilo do mangilo harap pangubatan nagi ikagulian kagu na po nga alaid anaro timpu kapasan nga iri na ipindalanon dat moid ino pa'y kasalamatan dat insana na tulon nga atamangan isay da kayuhot har appointment dat
may rubad doktor pakar piralinaid alaid ka karubad doktor pakar tumbayaan ako dat ayat agumuit ipagilitan dati darohot kad doktor pakar gitu agumu om bobos sad apasan na may ruba kuro moy ko kori katahir kayo non megal hilo queen lah queen borosan ko pa queen 1 lagi moy ko dapitor pukul 8 ko po may dapitor nga pukul 11 pohom timpunon impunan naging mumulahong yakim kundir bilik 12 ka hiri kana napaingandad pukul 8 pamini dapitor pukul 11 impunan naging mumulahong olohong iya kapagulo bobos piang aku kumaduo ka kasuang kadhiri uhatan ko na haratorwal no ukuran no sanang tapurmanan no sanang ibo kanu tumanud dapatit pemeriksaan darah no hom sanang kaiti I said kabaling kahangan kapio ay iya di na pohom andad padhila saliwanam takan kuin datit sayan ko pati surat no magano pakaguraha dat sambulan mantad ke bain mantad do bain no bah kanu saliwan iri nga alai dumandad hari tong senjam lahawo naging ngaran no ay nga iyo di pia kalaid ma ano po indalano tu moy do na po kalidasan dat ay sana natuluni di nga ogompi mantad dati di tampinem tokoy mila na po haran na paralan no momogampi iti kalidasan dati kada dot gisombo ina po hi rumah sakit nga walay kumoduo haran na paralan no paghihuman to kaparalan abangat temoy rubah doktor pakaroy miagala po kuin 1 paking senjam 2 jam komandad deharon no madi kusung ay iri no may rubah doktor nga iri no gi kasakit sumakit tagi may rubah iya di koloidon nga namila kurayan tu iri naralandat may ina pay kalidasan natin di nga ay laandam pay kukuro kay kokoton jadi pingkan nagi kadaw titulon da Israel isuang dat ay penimpunan do wagu mantad da Mesir gumuli dahilad tanah Kanaan ipiyahit kalidasan dilo nga man ngay di ilaay may atamangan kalidasan da pensanan sakirad borosan datid isuang dot pikaruhangan pikawinan nga ay asado mantadid di ina po inaray tanda hiti nga halipiad isuang na pod pikaruhangan iyati mikaruhang kusayam tandu di bobos sat alidas otood nga harad itimpu-timpu dahinggad ay ina po hikasilapan na nawonsoy katutukon daw nga milad momosed ay kasindualan da isuanggot pisi saan dati okoro ikantori aruhaid olingas
sakirad olingos nga aruhaid olingos nga haroy mo titimpu dat inapoy kantakan hinggad inapoy nakawansed apay tapot nga milam mamansed asindualani ginawa hindi tiso dati isuang dat pikaruhangan. Paningolon na padi nga magakun mamansay dat nuno pangiwaguhan. Sakira na pod ay palagosan dati nga ina po na hisuhat ta ginawa hindi nga mumbalon dod mamunana megal na taruol sakira megal kaharo asuhat tat tinan dati palagosan dati dati man gompio isay na kay lod sigo ganda mamigiyok di sigo kadid kada kapurima na nga haro na dihot ay nugiahi pagi wali-walan na ko di inakan di gulo pakadi ilda dawkin haro na di butod hirin na suhat ni kuy ko pia kombal lagi sambat harangay haragiyok ka ina suhat lah nga kulom hari kanta na kombal dati gisambain pa ina suhat di nga harangay di giyok no kuro ano gompi ano batan tidak pusaw tidak dipedulikan pingkan kadaud isuangat pikaruhangan kadhiti harana pahi piniongitan teka kapisindualan pologosan na po man ampakay amu nasalasay nga hirinandad mamunana nando mamunana na pundam gumu na di paindalanan dat mangubat haron na po di giyok kidit haron na di buto didit na suhat hindi ungkudon na di may pangidudit giyok tuntugan na di miyakagas ay jadi haron na po'y asuhat asikap datid ay man lanaay barisian apulang atumbayaan ako aruhaid alingos pingkani kadaud isuang gapi karuhangan no retanda iti haran na pahipiongitan nga man na dati iwaguhay salasayon dati moid irna pa nga akon ka gisambo mamunana nga magisusuhay ga haralan dati tid ay manalasad dit piongitan mo haray mo nilambus harohit uhupan pot tambalut uhupan po wakonom alasay nagi harohit alalahid pumasalasay nagi nga ino pa yung penting nga harohoralan dati harot tomodon dati may ino pa yung kabaling kahangan hindi nga kayhum to karalandat munaguang pingkani kadaud isuanggat asuhatatinan nga man dati lana ay miyampay pintopot pingkani kadaud asuhat ta isuanggat pikaruhangan nga oralihanindad kuman mamunana papaintalangin dad karuolon di lobi patilombus gisambot mamatayin dad di pikaruhangan sayrad amu obatan jadi paingkuroh na pohit panasakit to kusta
do umbalan ditulun da Israel let mongiloh ilaan dia lo om nunu tanda-tanda itit i diagnosis tanda-tanda itit ada katanda kusta om bila no man ubatan om pasusuayan no kayonon sayrad isa timpu ajamin na din nalingasan om pasuangan kagu isuanggat kayonon da kagumuan isuang da pikaruhangan kadaw nga pikira-kira dat iya din kadaw ralan do monaguang itit panasakit tapi karuhangan timpunan na po nga iya dit ako ni ko okitoh kopi hitit sakira megala kusta ka ako ni ko it dam iya di ngay sakit tabay no oinggo law no patuluh miguli-guli may rumah sakit ay okitoh oilan pandokapyom non takidi moloriah ka mororiahon di kami guli-guli nam ay urat kuro kumati tu oinggo lo no patuluh ka bal ongoy wada pangakandi na naso it monso-konso kogi ka panarimpuk ako ilalan untuk kumoroliahin do ka ngoy bo panginom boradap ka jadi pengkan lagi kadaw tit ay sakit ta kusta nga bobosa dia lomongi lohom haro ka aiso om maha dad iswang ipakaruhangan nga iya dihdahot ay pangiloh dati moid inopohit panasakit ta sangilisok nga ay mulayan om miladandom man ubatay hali piad kita nga apuri mana ni kanto hali piad apuri manan kadaw nga pakain talang kopio jadi haro nada nga inopohit kapuri manan ni dim penoruan kopio nga haroy ma nga sakira na pod aman pagihumay ralandet ay mangiad tay ko mangubat hirinandad mimpundat ay momonsed inapahit tinan dati di nga sumakit sakira panasakit ang paingkanagid iswang pikaruhangan kadaw nga inapahit tamparurul ginawad iswang pikaruhangan sayrad amo oyad pagihuman daralandet ay manalibamban nga mimbulay nun dahat tamparurul paingkukurandad ay lahan dahar tamparurul sigo ganda nga yun dadit bintogod no nanda upusaw kopio apuri man ani do ko ribo to yati na potim tadawa-dawa tokod miyampai di karuhang sumimpan petoko ri karuhang ada pata oilan no ri harahimangku it kopia ko kita nga apuri manan no iya diharot pawon sayon disyad kontok am irini komondet ay paisisan iswang da pikaruhangan jadi iswang no padidet ay panasakit ta kusta hali piad ako rika tagisam makapatayon nga ino pa'y pangubatan ni dihom ay lan dati dat miladad pindalanon gisam dat aming gayo tay ka ando gisam bakapatay om kada da gisam bot koroli iswang ipikaruhangan pengakuan
pertobatan, irinay tubat to bubos sa tasanong. Moy da ina pay pikarohangan hindi nga pasalimpun da kagudat wago. Dadamot datid magakun da dusa-dusa dati kumakinarahingan, irih kadaw nga iso nuhot penimpunan da wago montok kay sisan dati do kumakinarahingan. Ina pay panasakit tet mamatay di pikaruhangan nga milo hidati det man ubatay. Sayrad otopot kapiyad ina pay ginawa dati nga monopot isuang na pikaruhangan. Amping ka nagkadaw ho panasakit tet ay rohani nga sayra napod monopot ta kapiyad ay papasalimpun da kaposian da wago kumakinarahingan. Insanan na po hit tamparuruwalidi nga ano hidati dat manalibamban. Sayrad ayay ginaw datid ay gumuli papasalimpun dat kapasian da wago katumbayan iman rohani da wago kumakinarahingan. Makiano toko dat kasianan mantad kinarahingan, mantad koboboyuhan dati it asaru dat manindul dat karuhang dati usohon di tagayo kumat karuhang dati montok dat ay kauludan isuang gat keluarga. Amping ka lagi montok kot ay karuhanian dati nga akunon dati ot kalau mokon toko nagi ikaboboyuhan dati kapian tokot karohian da kinarahingan. Atumbayaan toko dat haran na paralan da kinarahingan dat manhak ko pangalingasan isuang gat sakit-sakit rohani dati sayrad iyati na po nga katapot makiano gumuli tumanduli takod isuang kay sisan kumakinarahingan. Okay. Konsikaw kinapagyampayan dati totong bayno alansan ako dat alumi si dila piramutan dat ay kinatilambuson mantadidi may toko ang pakaitit kay sisan dati may ampay isisa takod isuang sambayang. Kinarahingan sundo isuang kerajaan sorga konsikaw dat panambarasan dinawayan dahay tatong bayno isa kago pangahakan nagi pangalapan kumadahay dat minsingilo mumbal dad mogihum mongintutun di tamparuruol isuang da pikaruhangan gisombat irin po nga ano dahay dat manalibamban nagi makiano hepong hupan dia da tumaguang kat ansana nere. Amo nagi dahay alihuan ralan kaposin rohani dahay gumu tamo da karatuan ng kaimbayatan dahay nga atumbayan ni haid sera dahar panguhupan no insanan na pari nga awayaan dahay miyampay da ginawa di patilambus sa ogirat mangigit dit katapan da kaposian di pinatanto ang pinatudok no. Kung sikaw Tuhan to tatuang nabay no tamangan no kabiyahay kasuwabon na suwab upasikihan miyampay kalidasan na tinan patilambus sa insanan ni buru-buruan dahay. Ampunan dosa dahay Tuhan, tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, hinakaw po, sanong tatuang kumadati din sanan, lumison na dati ni pitatuang bayan nabi. Hinakaw po, kapiro bata ko tatuang aswag.